Kako Aldi Šeranović psuje, slušajte ovo. Koji si ti bradato čudovište, ja ću se stavio materijem da sam... Šta se sad de? Mamu ti bradatu jebe. Čuje Aldi Šeranović kako psuje, gledaj sad, slušaj ovo. Koji si ti A, je. ja ću se materijem da sam na tvojom mjestu, mamu ti bradatu jebem. Jevo ti bake, ti te u familiju, pa de me tuži, bala da te ubijem na sudu. Ajde da se nađemo da tu ovako zgazim, da ti obje noge... Čuje paža da se psuje tamo ljudima. Plaćeničku, da Bog da ti djeca vodala onakako meni. Jevo vam Bog matije Palisku, treba vas pobit sve. Sve kako psuje, a? Ja se ponosim što sam onih dana jebavo takje bradate monstrume, znaš. Više ste vi selili naroda poslije rata nego Karadžić za vrijeme rata i nego... Čušto psuje Adoksove TV. Naše vrijeme kad ćemo vam jebat mater opet, kad tad. Ovo su vam zadnji izbori, možete samo krađom pobjeđivati, nikako drugačije. A ti, tebe Facebook jebo, jebat će i tebe i dalje. De ako si toliko frajer, ti iđi u Bosnu ako smiješ. Ne smiješ u Bosnu... On ne smije u Bosnu vamo više doći. Bacala te vode ulicom. Jale majmune, moja pičko jedna bradata. Tako je Avno propao kazeto. Jesam bruda moj, joj, jel ti krivo? A? Jo, znam da je muka, bruda moj, znam da je muka. Či da ti pokloni Hamdo telefon da se ne ljutiš na mene. Evo poklonit ću ti, jel otišao? Ja ćem, evo, sad sam otio pokloniti telefon S24 Ultra. Ne psuje on meni, psuje tamo ljudima. Ne smije on meni psovat. Pa šta će on meni morat psovat, znaš, kako preko poruke. Gdje je 1000 maraka? Evo i 7000, evo i, vidi. Vidi, pari oči. Jo, svidio? A? Ja sam propao, vidiš da sam propao. Pa ja. Jes, S24 Ultra. Ovo sam dobio na poklon od jednog čovjeka, vidi ovo. Na poklon dobio. Aj vi dobite na poklon telefon S24, pa vi ne možete dobiti ni na Nokiju starinskunu. Sabina! Vidi Sabina! De malo pare oči Sabina! Vidi moje ljepotice, vidi. Vidi Sabina, vidi što je lijepa priroda, nije ko ti stavila ujutro trebaš parletu da skine sa tebe ove šminke. Vjeruj Hamdi. Ja, vidi moja mene hrani, vidi s čime me milkom, vidi. Jel ti muka? Da ispetu tamo djece dorčak, nemoj se budalesa, bez veze. Što si ti ovdje na TikToku? Sabina, znam da te boli, znam. Mislila se tako malo se tamo našminkala, znaš, ne puca to, ne prolazi ti to. To samo ne prolazi tamo kod oni propali ovi, znaš, oni što piju po ulicama. Njima more, znaš, ono malo. Znaš, to kod nja tam pali. Čekaj da se ne udari čokoladom, onaj, ti trebaš... Gotova Sabina, ona kad bi se umila, njezin bi čovjek probjegao, ne bi imao kad kroz vrata, on bi kroz prozor pobjegao. Hoću namjerno biti takav. Što ona vrijeđa moju ženu? Moja žena za nju misica je rane. Vjerujte, ona je stavila sliku, ti udje skinula nečiju sliku kod ona, a ja je znam uživo, s 20 metara ne možeš joj prići. Miloše, razgulak se ne sviđa moj live. Kupi ženi kone, ima žena isti ovakvi Samsung S23 Ultra. Ne treba njoj iPhone. Što će joj iPhone? Ide pasa životom. Treba meni... Dare, aj Dare i ti marš. Sjeti. Čekaj, neću oči malo uzeti. Nima odvara.
Žena ti je beton kao i ti. No nisam, ja sam niko i ništa, ja sam seljak obični. Hando, kupi mi iPhone 16, evo samo da kosu svežim. Sad ću sam da kosu svežim, što mi šiške idu u kosu. Otmire! Vidi sad Brke, gledaj Brke. Kako mi stoji šešir i Brko, recite? A? Kako stoji Andi, šešir i Brko, vi? Ne. Vi što me žena pita, sve čokolade nas, vidi. Ej! Hvala ljubav moja. Da li tebe tvoj ovako hrane, vi kako mene moja hrane, vi pobjegla mi ona iz lajva. Kud je pobjegla? Gdje mi je pobjegla ona iz lajva? Milka, pa ja neću na drugu čokoladu sa Milke. A dođeš iz škole, prije škole. Ispašće ti zub, pa neće, nisu u mene socijale kod tebe. U mene su pravi zub, nisu socijalni. Njima je srča tamo po inostranstvu, pa dobivaju besplatne zube. Ja sam jednom izvadio zub. Socijala tamo azil daje zube. Hvala Alma. Vi kaže Magare. Što si došao Magare gledat? Pa nema većeg Magare od tebe. Treniram, brate moj, stižem ženu svako jutro. 2-3 puta, vi će moći u teretanu, na vi će nećeš Andu u teretanu. Digni mene svako jutro 3-4 puta i različe se. Tako i bilo, vjerujte mi. Žena me digne 2-3 puta, evo vidiš, jebote teretana. Vepar teški. Aj pitaj tamo malo mamu ima me tamo ispred vrata. Boli, ja znam da te boli. Volio bi ti da budeš ko Handa, ali ne mereš. To je muka, znam ja da je muka. Možda selam za Mirsu. Veliki selam ide za Mirsu. Od Hamdage ide Hamdo životom. Građen ko kornjača. Joj vidim, čekaj vidim kakva si ti. Sam da vidim ovo muško ili žensko. I ostavio malca, sam ga prati. Pa joj, pa što nisi rekla da to sam prati. Pa ja kad te zapratim, kad pokažeš nekom da te ja pratim, će reći, pa stvarno... Pozdrav iz Cazvina, pozdrav za Cazvin. Ona moja sprčka u kosu, jel tu? Čužem se ka. Treba mi za panu. Aj, neću čati. Aj, ovo za noga. Neću. Pošiti malo čokolade, ha? Aj malo tam kod fače, vidi malo me. Nisam nekako kuć. Ta će fača, da me pero odbibala. Niti ni fače zajedno kad bi došli. A ta će fača ne smije izaći iz kući. Čim izađe, odmah ga neko ukok. Odmah ga neko ukoka, čim izađe iz kući. Et koliko je hraber. Ti mi je ona druga. Evo je mama. Nije punjač. Dobro, kad dođeš iz školi. Frčke. Što ti govorim? Gdje je Milja, evo je. Evo ko je išao u teretanu, dizo tegove. Pozdrav iz Beograda, pozdrav za Beograd. Sinoć. U Beograda nije tu. Ne nađu. Nije kontra. Kraj škole. Šta kraj škole? Evo ga. Pozdrav iz Kraljeva, pozdrav za Kraljevo. Pozdrav iz Holandije, pozdrav za Holandiju. Nisam ja sirotinja da ti mrve ostavljam. Pozdrav iz Niša, pozdrav za Niš, pozdrav za Minhen. Kaži, dok sam bio ja siroma, bez ljubavi i bez doma, kad sam drva ja nosio, tad su se svi Hamedi smijali, govorili su vidi bijede,
i pačenika Bože. A okreće se kolo sreće, više hamdo to bit neće. Voljeli su da me vide kako radim, kako te gari. Sad kada imam sve, to i boli. Zato što je hamdo najbolji, najbolji je hamdo. Tvoja djeca, moja djeca imaju sve. Moja djeca, čeri imaju sve. Ali ja nisam rekao da su tvoja jedna djeca. Men djeca, ja nikad ničiju djecu ne bi uzeo u usta. Što god imate protiv mene, evo ja sam na raspolaganju, gdje god želite. Čuješ kako pucaju kosti. Znači, nemoj dirati, djeca nisu kriva. Budeš mangupit, riješiš samo, nema jebijem, ja sviješ ti nekom djeci. To ti mama te tako odgojila, tako ćeš svoju djecu naučiti, razumiješ? Šta god imaš protiv nekog, nemoj dirati djecu ko fačonu, pašće. Nemojte biti fačonu, onaj konj, znači, on ne zna, on je samo u jednoj prostoriji, on samo psuje ljudima djecu. Dok je neko, ali on ne smije izaći iz kuće, to mu je sreća, on bi davno bio u grobu. To mu je sreća. A ja da djeca skivži. Čer, da imaš 5 djece, vjeruj mi ti, bilo ti govana po kući. A vidi moje djece, gledaj ljepoti. Ja, muka je to, znam ja da je to muka. Ja sam bio, ja siroma, bez ljubavi i bez doma. Žalili me svi. Kad imate neskim neki problem, odete ga i riješite ga, nemoj mi to preko poruke. Nemoj, ne paliti to. Ne pijeti to vode, razumiješ me? Ne pijeti to vode. Djecu narod hrani. Ja kad ti pokazao koliko imam platu, ti bi na gustu sjeo i ukrenuo bi se, ne bi više nikad došao ovdje kod mene. Ali neće ja da pokazivam platu, 2,5 marke. Sve koliko plati imam, 2,5 marke platu imam, vidio što sam vesel. Ja sam vesel sad 2,5 marke, ali vi imaš 1 milion, ali si tužan si, boli. Kako ćeš još 1 milion klepiti? Ja znam, to boli. Kako ćeš ti klapiti još 1 milion, pa onda zaboravio si gdje si bio. Zahranina, mrš mi iz lajva, pa jesam, sad sam sve zaboravio, ti krivo. Ja sam već u PMZ, 2 PMZ sam, moraš biti popularan da bi imao 2 PMZ, ja imam znači 2 PMZ, uživam sad, ne moram ništa raditi. Boli, jel ne, boli? Miroslave, boli, jel ne? A Miroslav Pavlović, boli, znam da boli bruda. A ja nisam ti ja kriv što s dole kocko na aparatima, a? Pozdrav za Eminu i Eminu. Može, zašto da ne? Zašto ne bi Hamdo pozdravio? Brate, ja znam da si ti dole veća manja, znaš? A ja sad boli, nema iskocko kuću, babo ti ostavio, prodao si i otišao dole na kockarnicu, ljudi te nagovorili. Kako mene niko ne nagovori na tu kocku? Moram mene niko nagovoriti, aj mene nagovorite, da odem ja. Pa ja, sviko si vama veća manja. Ja. Hamdo, zašto misliš da je svijet ljubomoran na tebe? A i da, pa ljubomoran. Podnijeti, doći si, kaže, plako, nosio drva, prosio, ja nikad nisam prosio, ali nema veze, nek bude to da sam prosio. Oni sad, jadi moraju rata, ja ne moram, to je njeha boli, vjeruj mi, to i boli i on to nikad neće podnijeti, razumiješ? Ali eto, ja nikom ništa ne radim, ja se smijem, svakakvog svijeta da Bog sačuva. Slušaj, samo nek vrate koliko je Hamdo pomogao ljudima. Samo nek to vrate sliku. Biće, pa kaže, što smo mi ljubomorni na Hamdu? Pa te vrati slike šta sam ja za 1,5 ljudima pomogao, što oni nisu za čitav život.
To njiha boli. Boli što su meni ljudi slali, pare nisu njima. Boli, vjerujte da ih boli. Zato što se trude i bore za svoju djecu. Pa evo znate moje priče, sam drva nosio. Jesam li drva nosio, nisam imao YouTube-a. Jesam nikad nikog uzeo YouTubera i nekog pravio reakcije, pljuvo nekog. Sredo mi drago, što ću imam pljuvat, bolan? Što bi ja pljuvo ljude da bi ja zarađivo preko njega? Ja imam svoj temp, odem u šumu, snimim klip, zaradim. Ja zarađujem na YouTube s pomoću svojih klipova. Osiguram, plaćam porez, sve sam riješio, hvala Bogu. I što imam ja dalje? Ali oni ne mogu oni mene podnijeti, ne mogu podnijeti uspjeh. Jer one kad je, slušajte me, oni su svoj život. Priča mu je bila piva, žena i djeca. Fačo u live, jebote Fačo. Albine! Idi tam Fačo gledaj, nemoj mene. Idi Fačo gledaj. Idi tamo nek suje ljudima djecu. Idi tamo gledajte kako suje ljudima djecu. To je pašće jedno, nemojte se njega bojati. Tu je cuko svezan i onaj... Nikad se nemojte njega bojati. Ljudi koji su... Ja ne gledam, ljudi koji su giftali ljude, na kraju posrali su sve ljude. Vjerujte mi. Vjerujte to, Hamdi. Dok giftaš dobar sin, nema giftova, ne valjaš. Ali opet kaže, ima ljud baca pravo gdje god ko želi. Svarka, ko ti je onako najdraži? Svraka, aj tamo matere pitaj, jel te učila imalo kulturi? Aj malo je čer pitaj, pusti nek ti mati pukne šamar malo. Pusti malo nek ti mati pukne jednu šamarčinu, da znadeš se ponaša kad neđi se ulazi i kad u štalu ulaziš kažeš konju primi, kravi vičeš. O, cura moja lijepa, evo došla ja da pomuzim. Ma ja, to znači u štalu. A ti dođeš ovdje, jebo vas Fačo. Koraki, je li opasan o ljudi? Ne pišite mi je opasan taj Fačo, de. Aj ga sa mnom u ring dole da vidimo tu. Daj ga u ring, de naštimajte nam ring. Da vidim to. De naštimajte nam ring meni tom Faču, da ja vidim stvarno da je taj Fačo jaki. Jest jaki isto kad koka kaki. Ja, pa znam ja, boli vas, ja. 13 maraka, jest 13 maraka, preći je dobio 3000 Hamdo od ljudi, hvala ljudima dobrim što su mi 3000 maraka poslali. A ja, ne možeš ti dobiti ni pola marke. Ne možeš, pa ne možeš, brate, dobiti ni pola marke, ja znam da ne možeš. Men ne može zapit. Men ne može zapit više nikad. Pa ja boli, znam. Pa ja boli, brate, evo sad koliko sam zaradio, da vidim. Oh jebote, 300 maraka zaradio. $300. Ojoj, jeste vidjeli zaradio Hamdo 300 maraka? Boli, ale? Boli. Samine, boli. Vidi Albin, vidi kako je Hamdo kupi. Gledaj, vidi. Ovo je, brat, vidi. Albine, vidi, gledaj pari oči. Albine, ispale su mi dole, nisam uspio sve pokupit. Albine, te dole se malo sagni, pokupi tu. Vi kako Albin posla Hamdi. Gleda Albin, vidi, pitate otkud Hamdi pare, vidite li? Hejteri. Albin, kaj kupi, kupi Hamdo. A ovi hejteri što mi ispalo dole, ne molim vas, sagnite se, ne da se sagnijem ja. Ne bi da se sagnijem, te malo pokupite to što je Albin bacio, Hamdi je uspio uzeti nešto, ali eto je ono što je spalo. Pokupite vi, sagnite se. Jer boli me leđa, ne mogu se sagiti. U zinar ću vam sve dati, u zinar. Crknit ćete od muke. A meni ne merete ništa. Ne možete Hamdi ništa, ne bojim vas, Allah, da vas je 10. Evo ću šta kaže, brat. Vole se ljudi spominjati, inače su to seljaci. Tako je Balkan. A sve kako, brat, pošla 2 pištolja Hamdi, a? Joj, hejter se razbižal, gdje sam pobjeg, hajde vrate se, neće više, brat, bac, nemojte se bojati, nema ga, on otišu, ne bojte se.
Neće više, brat, bas, vjerujte. Otišao, ima ga tu, da vidite ljudi, ima ga. Da vidim, nema, otišao je, brat, hvala, bratu mom, živ izdrav bio uvijek dijelio, ako Bog da iša lamin. At, vidite. Asmir, a ti me dođi smir, majmune, jedan keru, bašće, cuko. Evo ga, vratio se, išao dopunio, joj, Albine, ljubite, brat. Evo, hejteri, kupite to što je ispalo, hejteri. Joj, ne snimate kako Albin baca Alde, oj, crkiće to odbuke. Ajde, hejteri, vidi 13. Kako 13, sad čovjek bacio 20 eura, šta lažeš 13 maraka? Nemoj lagat, jeboga ti, što se tako... Vidi, evo da vam... Albina, srce, vidi hejtera, vidi, joj, to, hejteri, to vas voli, te pokup... Albi, ja, vidi hejta, tu, malo hejta, ne pojačaj, pa ne mrš ti sa mnom, djete, drago, moraš još pure jest. Amke, šta je, boli, znam da boli, Hamda zaradio do sad 200 eura. Joj, krivo vam, jel ne? Pa dobro, u narednih 4-6 dana neću se ni polka zaradim ovako, kovo baca neće da mi ispadni. Joj, dušmani. Hoće, Albi, nemojte više. Hoće, Albi. Hoće, nemojte tako biti. Hoću, evo, pa nemoj, pa kako vas čovjek tako potpali kad baci men koji gift? A? Jel? Muka? Hoćete Luka? Luka hoćete? Dobćete. Idu dušmani. Nemaš ti za kafe, ali imam evo za čokoladu u veliku, vidiš? A ja imam, pa bit će polako, kumpir, a ja, evo ovako polako, nećemo puno sad. Nemam ja ni za kafe. Evo Albin poslao Hamdi, znači poslao je Albin svakih 10 milki Hamdi, eto vidim ste vidjeli. I sutra viću, otkud tebi Hamda pare? Pa oni ne vide vam kad mene Albin pošalje, vidio s koliko me poslao, 3-4 pištolja, pun para. A ja, jede čokoladu od 10 dinara. Pa nije ona 10 dinara, ona je 20 feningi u Bosni. Nije bitno koliko je, bitno je da imam čokolade, razumiješ? Boli, znam da boli. Boli. 400 ljudi. Konstantno me gleda 400 ljudi. Zamislite to. Pa moraju da gledaju Hamdu zato što im je Hamda interesantan. Sve si pokrio ljude. Asmir King. Asmire, napiši tu da je, skim to naslov, napiši Asmir govno. Pa dobro, nije te mama naučila. Asmir King. Gdje si Kingu? A nisam te prepoznao Kingu. King? Gdje si ti Kingić? A ljudi ste vidjeli ovog Kinga, nisam ga prepoznao. Kingu? Halo? Halo? Kaže, veća čokolada od tebe. Pa jest, da vidiš. Muka, ja, znam da je muka. Koliko sam širok, da vidim, 20, 40, 60 sam širok. Eto, vidim koliko je čokolada visoka. 20, 25. Znači, mora se 2 čokolade od mene ovdje. Znači, 50 sam širok. Eto. Volio ti da s Kohanda ovako nabildam prirodno, da nisi nikad došao u teretanu. Džaba ti piješ tamo ne ubadaš tam da bi bio malo nabildan, ali ne vrijedi ti to, ja. U tebe je snaga, sine,
Znaš kakva? Džaba ti te ubadaš i nekće tu je. Naježio sam se. Naježio sam se, drago djete, aj mrš mi iz lajva. To Albine, pa da put. Idemo jedno za Albina. Kaže, dok je otac bio živ, ostala mi joj, moram pokupiti prvo pare, moram pokupiti, ejteri, spale se dole, ne kupite, ejteri, ne pokupite dole, aj kad pokupite, donesu ovdje na stol. Dok je otac bio živ, ostala mi uspomena. Imao je mnogo nas, kćeri i sinova, i učio djecu pošteno da žive. Ponekad bi popio, kasno kući stizao. Jorgan bi otkrio i suzu bi pustio i svoju djecu redom ljubio. To je život, djeco moja, čuva vas Bog i po dobru upamtite Hamdiju rođenog i po dobru upamtite Albina giftera jednog. Sve kakaj ga veća. Evo Albin je rekao da se mani vas hejtira. Ja ću sad Albina da poslušam, samo ću sad pjevat. Eto, nema šta, znači Hamdo rekao, Hamdo molim te pusti hejtere. Idemo sad dalje. Pa kaže ovako. Ispraća mi jesen, skoro će zima, sve najmanje nade za nas dvoje ima. Možda ću naći negdje slične oči, ali bez tvoji ja neću moći. Možda ću naći negdje slične oči, ti ne ličiš ni na jednu, al mnogo sam žena sreo, mnogima sam kose pleo, al tebe sam zavoleo, al tebe sam zavoleo. Slušaj sad ovo. Zašto plaće tvoja majka, ko da ne zna ljubav šta je? Ja bi zlatom sve da kupim, al se sreća ne prodaje. Imaš ljubav na usnama, za tebe ću život dati. Toliko te volim mala, da te moja senka prati. Pa kaže, ako smeta tvome ocu, ako kaže kako grešiš, ti mu reci dušo moja, Albin je, ali najljepši. Da, valja ovo Albin, Albine, valja ova. Valja li bruda ova, moram njemu otpjevat, čovjek bacio koji gif, moram čovjek zapjevat, pa ne mora da se Hamda bilo kako oduži čovjek. Iako nije nikad rekao Hamda vrati.
Ja. Kaže, niko ne zna u životu da pokloni tu ljepotu, takvu ljubav i toplinu kao Hamdija sinu. Za tebe bi život dao najgore izdržao, borio se dok me ima, za moj ponos moga sina, da te samo sreća prati, srce će ti Hamdo dati. Joj, jes mi se koščure nešto razuzele. Koju ćemo dalje? Albine, piši dole, Albine, koju ćeš? Jimmy je moderator da me to poblokira malo. Daj da i malo bam u kantu za smeće pobacamo. Rijade, Kerane, hvala bruda. Rijade, mrš mi iz lajva. Mene dolazim majko, u najvećoj formi, dolazi ti Hamdo, dolazi ti Hamdo, dolazi ti Hamdo. Čekaj da zapijem za hejtere. Ček sad da brkove naštimam. Hejteri, svi bi sretni bili da ste ko Hamdija, ali ne možete jer nemate tog osmijeha. To je taj osmijeh koji ubija, što je njima krivo, što se Hamdo polako nasmio. Ja znam da nemate nigdje ništa, ja znam da nemate nigdje ništa, opet ja vam kažem, dođite kod Hamde svoga, dobit ćete kilu luka i kilu krompira, ne morate to da platite, to je halal od mog srca. Evo Nikola ide, Pupan, idu. Joj, kralja, ej, snimite, jo. Jo, vi kako mene ljudi vole, a? Bravo, Hamdo.